I pozdrav ljudi, ovako, reći ću vam samo jednom i sada nikad više. Od jedan, nemojte gledati ko kakvu opremu ima ili nešto, nego gledajte ga po tome što on streama i naravno podržite ga. Od dva, probao sam PUBG, izbacivao sam kompilacije kilova, radio sam i probao live stream jebenog Fortnite, probao sam da igram Hitmana na streamu, isto ništa, probao sam PES 2018, isto ništa. Šta bi po vama, ljudi moji dragi, čovjek trebao da streama, da to sve izgleda da bi vas zaintrigiralo da ostanete i pratite live stream? Dole ljudi, možete pisati u komentare kako bi to trebalo da izgleda. Prvo, ima jednih youtubera koji ja pratim, isto ne mogu izbacivati svaki dan, dolaze umorni, rade. Vidite u školu, možete, pod nastavom, poslije nastave, na odmoru, kod kuće, ovako onako. A mi, odrasle osobe, imamo neke obaveze koje moramo prvo napraviti i onda možda se posvetiti malo YouTube-u. Treća stvar, jučer sam bio kod jednog youtubera, znači negdje oko 10 do 2 ujutro, pazite, došao čovjek s posla, pratim ga ja na Instagramu i sve, i znam gdje radi i sve to, i onda on umjesto da se odmara, jer sutra ide na posao popodne, sad sve zavisi kada će se on dići to, on u 1:10 ujutro počne stream i po 2 sata, znači 20 do 3, 3:05 ujutro završava stream i tek onda ide spavat. Onda ide se dići ujutro da bi stigla na posao i tako u krug. Znači ne streama svaki dan, ali ono kad stigne, kad mu se hoće, on napravi stream. A u čemu je stvar, ljudi? Kod njega na kanalu je bilo dobrih 200-300 ljudi kad je bio aktivan. Znači bio aktivan i mogao je. Dok je došao posao i obaveze kako bi svaki čovjek trebao da se ponaša u svijetu, znači prvo život, posao, žena, djeca, ko ima ženu, djecu naravno, onda sa strane uloviti vremena, ako se dobro organiziraš za sebe, da odeš ili u teretanu, da snimiš YouTube ili neku igru snimiš, ili ako si vloger neki vlog snimiš i tako to. Ali ne, vama su zanimljivi oni ljudi moji što su 24 sata za ekranom, ne rade ništa, zajebavaju se, tamo rade nekakve gluposti, prostače, ovo ono, gore od onoga koji je na ulici rođen, pa onda, znate ono. Znači, ne sudite ljude po izgledu, po karakteru da je on dobar. Ja pratim jedne youtubere, pa ja mislim da, neću reći da nisu, ali 5-10% vrh glave ako je koju prostu riječ rekao, ali to je bilo u onom efektu. Znači, kad nešto igrao, nešto se desilo, onda je on znate. Ali da bi ovako u streamu, kad bi se iznervirao, da bi to koliko ja znam, koje pratim, ne bi. Tako da, rađe bi vam preporučio da gledate one koji su koliko toliko normalni. Znači, može on reći prostu riječ, to je ono, kažem, u efektu, ali sad, ko kočijaš, kako se to kaže,
inače po narodni kočijaš, znači onako psuje do nemogućnosti, to već ovdje, znači u samom mozgu nešto mu nije u redu. Ali to se zove psiha, tako da ne bih htio s tim da zamaram, samo hoću reći. Ne da se ja sad opravdavam nešto sa ovime, nego hoću reći ovako da i ja imam posao i drugi moji kolege imaju posao i koliko toliko se potrude da vama izbaci klip, da vi imate nešto pogledat, da bi vi nasmijali se, podijelili, rekli ej care, ovo ti je odlično, ovo ono, ovako, onako. Ali ne, vi rađe onoga tamo što nešto radi, proziva, psuje bogove, oceve, majčine, rasizam, komunizam i tako to. Tako da bio sam naišao na takve kanale, nisu me zanimali samo zbog, ne zato je on rekao te riječi, nego prvo ne zna on za takve riječi što inače znače. Ne kažem da ja sad znam, ali ja znam neku granicu. Tako da budite korektni, podržite one kojima stvarno treba. Evo, prije pola sata sam i nešto više pogledao jedan klip gdje jedan čovjek, znači video je stvarno tužan. Jedan čovjek vozi Ferrari i kao drži fake dijete u ruci i moli ove na ulici ako mu mogu posuditi $5 da nahrani kao dijete, da je zaboravio šta ja znam tamo novčanik, žena je otišla tamo na neku prezentaciju, šta već. I onda je bilo obrnuto. Onda isti, znači ne isti čovjek, nego isti princip, znači otac sa djetetom na ulici isto moli ljude, prolaznike da mu posude, to jest da mu daju $5. I šta mislite kako su ljudi reagirali? Pa reagirali su ljudi tako što su rekli nemam, ne mogu se, a jedan je čak ljudi i pljuno, možda ću taj klip jedan kao jedan dio toga ili ću možda staviti taj video da si pogledate to se udružite. Da vidite šta je jedan rekao, da se je, da ne kažem do kraja, da neka ide raditi. Učestalo, ništa ga ne iznervira, nikomu ništa ne napravi, on počne prostačiti to, a vama je to zanimljivo. Onda ljudi, to ste vi sami krivi. Zato je vaša psiha tako kaže da je to vama zanimljivo. Eto ljudi, ne bi duljio više, to bi bilo to. Možete podržati lajkom ako hoćete, dole se pretplatite. Ja znam da se niko neće pretplatiti, jer to je tako, zanimljivi su vam oni neki tamo žnj, nego oni dobri, pa eto,
prosudite vi, pišite u komentare kakvi vam se ljudi najviše sviđaju. I ostavite neki komentar, a ja ću pozdraviti neke ljude u sljedećem videu. Pozdrav!